jasno, kako rekao, narod, nikako da pogode, znaš, i baš sam bio gost, kod tvojeg kolege, čini mi se, ne mogu sada sjetim, da li ne mogu sjetiti, bio sam Omladinski radio, čini mi se da je bio, znaš, i tako sam ja to, rekao, kako rekao, blemtam, rekao, narod, ne mogu nikako da pogode dole, rekao, oni, pokušaju oni tamo, kako sam ja to rekao, sutradan je racija bila. Mjesec i po dana nisam smo izlaz iz sebe, tražili me ovi, vjerojatno me tražili ovi Sarajlije. Pitar je, kažu da ga je prebiju, što sam ja otkrio valjda lokaciju, policija došla pohapsila. Jesi li stavljao novac na te šibice? Nikad se kockao, nisam ni dan danas nisam se kockao. Nisi kockao, nisi nikad pušio i nikad nisi pio? Jest, a veliki bio ljubavnik. Sad objasni pjesmu grupe Indeksi sve ove godine. U to vrijeme sasvim sigurno na vrhuncu svoje popularnosti. Veliki broj žena se interesovao za tebe. Ja sam bio lijep toliko da su mi se sve žene sjećale. Znaš ti kaže, da Bog da vam djeca ličila na navalu želje. A navalu želje su činili Baktić, Paprica, Baždarević i Nikić. I mogu da kažem da sam bio jedan od malo ljepših. A da ti ne govorim odmah, Starovlah, Čilić i Komšić, pa to je strašni suja. Ako si gledao one iz Somalije, one jadne ljude kad idu, tak su mi izgledali mršavi. Pa nevjerovatno je da kako si popularnost imao da djevojke nisu tražile tebe, da nisi bio zvijezda na igrankama po Sarajevu i bilo gdje da se Željo pojavio na pripremama. Nisam ja znao nije, kad sam hoću da odem na Baš Šašiju, ja sjedem samo u tramvaj i izletim kod prve stanice gdje blizu. I malo pocijenim dole. Često su bili kod u Čevabdžinci Željo i kod Tarika Hodžića, Tara igrao u Želji, bio veliki centarfor. I tu ja to malo pojedem, malo ćevape, pitu krompirušu i onda opet sjedem i opet kod svoje penzije. Nisam mogao stvarno se desati. Ja sam armiju slušao u Beogradu na Voždovcu i danas ne bi znao oticati. Ne mogu. Da li je to možda, hoće znat malo, možda nije mi se razvila u mladosti tvoj. Vratimo se ženama. Kako si se oženio? Pa oženio sam Jesu ti uspio zavesti svoju suprugu ili ona zavela tebe? Dobro, ja sam bio Nikola Nik, znaš kako je to bilo, dođeš u selo Nikola Nik, znaš da su mi, kad sam došao s Mercedesom, morali su 15 dana da šire put, onaj seoski, da ga krče, da bi ja mogao proći Mercedesom. I znaš kako te došlo 79. Znaš, Nikić igra tamo vamo, a ženu sam svoju našao, ona je tu komšinica moja, mlada bila 15 godina, tako prevario, dobro. Sad vara ona mene, jedan. Vjerovatno si sa Željom išao na pripreme i sad postoje priče da kada ste išli, priče oko nekog bazena i tvog plivanja. Kaže da imaš rekord. Slušajte, baš kad sam ovo htio, kaže, moram da se vratim nešto malo prije kad sam rekao, navala, čuj, naš publika viče, da Bog da ti lično, znaš, stvarno smo bili, ružni ljepotani, ali da ti nešto kažem, sada i u svojoj ekipi vam gdje vodim, sve traži malo, igrače koji su, nisu mnogo šminkeri, znaš, jer sam ja imao ovdje, ja sam doveo Mamuzića ovdje u Želju, pola njemu treninga prođe u doterivanju gaćica, štucni, frizure, nema tu igrača. I nije uspio kao igrač, baš zbog toga. Tako začeo sam i dan danas, kad biram neke igrače selekciju ekipe, onda pravim je, da je napravim tako da bude na dvojica, trojica lijepi, ali da bude oni malo manje lijepi. I kada smo mi bili, gostovali smo, ne znam čini se 80. godine u Kini. Na neki kup je bio Mannheim. Ekipa Njemačka, bilo još neki ekipa i došli mi, Čilić, ja, Fićo, Meša, Paprica, Komšić, Vlado i otišli smo na bazen, to je neki elitni bazen na kupanje, mi se skinuli, pa to je stvarno, ne znam da si ikad nisi možda bio na selu, kad se ovca oguli pa se na rogulje stavi, koža
strašilo da ptice, i mi se, ne smijemo mi, i sad se mi smo se poredali oko bazena, ali ne smije niko ustati. Nema u nas 30 kila, koščure ispale, ja smotam, Fico, kude, ako si sjećam se, onaj u Čiku i Zagor, on je stojašio. Komši Draga, majko, Komšića je nos kilometar ispred njega. U Čilića ideva može nos staviti za uvo. Ne smijemo mi ustati, ne znamo mi ni plivat. Ja, ovi su došli Nijemci, a Nijemci su, nikad nisam vidio, Pa mi nismo se mogli nagledat Nijemaca. To je svaki ko Apolon, široka ramena, usko. Oni onim kupaćim gaćama, a mi u ovim nekim plavim, sjećaš? Joj, oni idu pa skaču, pa prave salta, joj. A mi smo, ako se sjeća, ako njega gledamo, kad krokodil ide pa polako, misle da bi uronio. Jaj, a mi se spustili, ne smije niko, mi se svi spustili, držimo se za ogradu. Jaj, a kad sam ja tači rekao, a vidjet ćeš li majstore sutra, na utakmicu, nek se ovi šepuni. Kad smo mi izašli, a došlo je na stadion 2 miliona Kineza, pa da su šitli pa su šali po trojica na jednu stolicu. Joj, može ti sačuvaj, kad sam to pričao svom drugu Lojki, čovjek je otišao na operaciju slijepog crijeva, i mi smo sutredan 4-1 za nas. 4-1, znam da Fića dao 2 komada i paprica. Tad si se naljutio što nisi znao plivati, pa si sebi kući u Modriću napravio bazen. Napravio bazen i slavu sam koristio čita. I danas je, bio sam u Gičkoj 4 godine, nisam se naučio plivat i danas plivam kod kuće u bazenu sa šlaufom. A da ti sad kažem i ovo, nikad se nije, znaš ko se utuši? Utopi se onaj ko zna plivat. Ja se nikad utop neću. Ja stavim sebi šlavu do pasa i do koljena. Vratimo se Sarajevo u to vrijeme, kao i dan danas, vječiti sarajevski derbi, Željezničar Sarajevo. U tvoje vrijeme Željo je vodio u tom skoru. Da. Kad sam ja stigao, odnosno moja generacija, Bahtić, Paprica, Baždarević, Čilić, Komšić, Čaplić, Matković, Balja, Škoro, mi smo tada, čini se Boga mi, bili u minusu jedno možda 6-7, možda i više čak. Ali moja generacija je uspjela, ja kada sam otišao za Grčku, bili smo 2 utakmice. Poslije sam se ja vratio iz Grčke, pa smo opet imalo klepli koji puta, tako da smo zadržali i čini mi se da i sad držimo. Ne mogu sad tačno da znam, ali vidim da nas nisu pobijedili 5 godina. Neće ni sad da vidim, sad će mi opet klept. Ne mogu oni stvarno sa nama, ali dešavalo se recimo, zato kažem da ćemo i sada klept. Kad god smo mi bili bolji, Sarajevo nas klepi. A kad god je Sarajevo bilo favorit, mi smo i pobijedili. Ja se sjećam 55.000 gledalaca 81. godine, kada rekord bio, nikad neće više biti dostignut, pošto ne može stadion sad smanjen, Koševo, odnosno Asima Ferhatovića, mi smo bili favoriti. Međutim, poveli smo 1-0, znam da je Oda nabacio, ja se bacio glavom, nisam ni vidio gdje sam dao gol, ali Kelly pokojni je dao gol i Pape jednu uzeo loptu centra, sve nas je prešao i 2-1 dobili nas. A bili su slabiji tada na tabeli od nas. Ali su imali Sušića, kako je bilo igrati protiv velikog Papeta? Pa, da ti kažem, sad sam ti rekao, 55.000 majstor je uzeo loptu centra i sve nas je prešao i dao nam gol. Veliki je majstor bio, veliki majstor. Međutim, žao mi je samo što Buraz, njegov brat, nije uspio kao igrač, jer je po recimo nekim motoričkim či sposobnostima funkcionalnim bio je jači, bio je moćni, ali vjerovatno je bio ovako neke moje pameti, pa nije daleko do guro. Spominješ gol koji si Sarajevo postigao glavom. U svoje vrijeme, u vrhuncu karijere, nisi baš imao ta osjećaj da gol postigneš glavom, a dao si nekih 40. Tačno, ja upravo nisam, ja sam najslabiji bio željni igrač glavom. Međutim, upravo to što je taj stručni štab naš, na čelu sa Ivicom Osimom, vidio je kako je, šta ja mogu, bio sam brz i moj zadatak je bio da uvijek od svakoga centaršuta, da li Fiće, da li Papca kad pobjegne, da li Balja, da li Bane kad pobjegne, da ja idem na prvu stativu. I upravo sam ja to dao, šlešim ja, nema pojma pogodi, nego ona mene pogodi i onda sjetio se ovdje Zvijezde, kad smo dobili onu šampion